Na assalamu alaikum watukufu kaunyorunga harma mpango wa mimeni wa hatu harma Mongozi FM haina weekend hamade na mnarakara hambar ni kana miaji usikwalo unu ili rijeri hadisi batmanani haizor lahi kimtukufu wa hatu kao umambro wa hei movement RDDC hunu Faransa nende mwana nyasi Muhammad Mwinyi haizunga mshukura aoni ibu makubali mwahajari hadisi batmanani harma mpango wa mimeni wa hatu amge kanula tawakati watukufu arjua nisumpango watu batimane invite watu Muhammad Mwinyi marhaba. Assalamu alaikum mtukufu Muhammad Mwinyi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahandani ngari ushukuri yao wa haja oskwalo unu riteri hadisi batimanawe harmo mpango wa nyumeni wa hatu unu liberté pour tous. Ayezo rari jani sumpango wa hatu kimerada si hunika invite wa hatu hafanye presentation di presente Emru Henrini ili wanru waridungao haruma mpango watu unu washinde warambue ye invite rehadisio Sinai abunge yabo mtukufu Muhammad Mwinyi ngatuhunika umrongozi ili randiso mpango wa hatu rijojo andisa ye masuala ya hatu mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenye wandomurishili yao miporo Muhammad Mwinyi amadeli za hamba sila wa homjinuzi wani ngamina mahamsini wa shay'un ngami harmwensi nuranzi midami njiranzi mnanyile na nindongoe kwekao ngamuifanyo leo iyo tifundishia harmwensi inu ngami niyo harmwensi inu ngami mi hamadeli za hamba mi mambro wa RDDC shamide mwanzishi jimla wa RDDC wikao ripanga ngasina muda shaili shatsi ukaya karjaka hashiri ngasi hashiri eyonde muhimu paro hamban leo Marhaba. Ngar shukri yao washinda wari onesa au fubi bila presentation saho mtukufu. Mtukufu Muhammad Mwinyi. Quel soulagement. Habai nungaro nao repara wandu wa mouvance wa tahejeri wao rehadisi sina warumwe mipango yatu mkatu shinda uparisa mru wa mouvance iza jirende kabati wandu wa mouvance hauje ngutabia undu parisa mru wa mouvance iliyo andu jiri ya defense fikra za he mouvance za barindi le swali nengo nsona mlaje mtukufu watu ewa ngamwene sokaya nsu amini kanga ngamumtsaha au kamsum Paris vole wo mwansamni Paris anfikiria bwese kamtsu remo mlango mwema ili mtsaheo wandu wao shahini wakati mwari para haini wakati mwari hutajia siuka omfano tsasi le mfumbili ngasi trasi no mwari para rijuha tsasi ngasibana wambo kabati ndongozi mtao ba parce que mimi personnellement wandu j'ai du mal au parcer wandu wa mouvance wajua difaize fikra za kabati mtao kabati hutsatsaya nana ngasita tingasitayar heni sarjo paro ngarjo hwenda ni heni bano dro paro ngarjo hwenda yebo kartsina mnori mtsatsaya kartsina mnori mrao sha lokaya sikardo ka homa ho mo rema hiyo ondoro na katsas shaketsu tsonga ke kartsu fanya hazi tsena ngasi wenji armazen tsanatsa za Faransa ngasi mhono swafi sha mweritsaha kabatstab ngarjo hucha na asante abunge ngarjo handisa arjwendelane maswalatu mtukufu swala la dungati kautani jue ye RDDC nungeri ngamba wende angeri ngamuzazimzi fanywa zindri ze fikra za hanyu mkaunga mtsangao Henry mana rangu ipangiha kartu mishani na ndongo mwana mtukufu ngewa ndako kamturisha na ndongo jesu ngamurisha na ndongo parce que mon fikiria ala ya hongio mbili hanzini kwamba ukaya engarfanya hazi Henry ye hazi ngarfanya uranzira tunge RDDC ngarifanya ngari ndao harmazen tsanansa za Faransa na utsaho wananyasi waelewe fikra wekao wenji waelewa kabati hata matasha ushopande huu shasi karhimi mabangweni rarama hiyo yabo kabati kamna ushinda leo mwone ukayanga fanya uhazi yabambo se hazi wenji wajonza waione ridosi ho mabangweni refanya defile katufanya defile ili wandu warione hawarishi
ngaritsangao harumwe nsi ya Komoro ngaritsangao ze fikra za hatu ngaritsambaza ze fikra za he mongozi bwana Azali Athman nana ndo omshangiria haini fikra za hao ngarizitsambazao nana ngaribalweza hatu renda retekeleza zetwaliwa nazo ngizo nziani ngazendao ngamjodo zionoso nirenda fikra ndi namriambia mbavi fikra ndi na mama sama mazitekeleza mwa muvasi tujasari jue zazi sifanya mtukufu ngamfikiri mwanzani wangu naam yekango dungo ze journaux yekango dungo ze longo zendao haini usiku ngabatsungo roha fikra ya he mouvance ngatungo roha fikra serikali ila ya hatu sonsi ila tiawoi donc haini ndongo mzishiao haumzionao zila ritsanga sonsi kabatia bala mnabwe kabatia bala mnaswai shazila ritsanga sonsi yabontsina ushindani hwambie ukaya fulani hajahamba jao haini longa wakao ngaendao hakwenda usoni ya he Komori minhum de emergence wakao haini wakati yeshefai daula nguyambu ila ya hatu sonsi ya bambo si hata wewe ubalao mtsangu wao huja urengwa hamade emergence vumbwa wao harmaye ze misura zarizfanya ze kanizabira zila kareseve un jeune économiste Aswaduddin Ahmada haoneso kayaye emergence mu linujimbo haonesa pourquoi oneso kemishinzi ya koladhimu ifonde ye emergence ono kaiti ili swali ngolo nosoje ama economist wao mtukufu ewa unabia kwa economist shawati jurist wati mwasiasa yekango loka linujimbo ya mungu lihezo ye chasse siri amin karsuli wa amine emergence ya mtukufu ngami amin namna je mtukufu ngam amine emergence ni maana amine emergence en 2016 wakati rais wa daula ya shemeza ya emergence ha shemeza mwandongo zinji shanga mtsombe muhimu wa 2016 kumorke jakana mwenji 2016 ekamdwa la wa moroni ngwanzo ndemba jini hakafanya lerant sana 2016 mndweka haili hanumravira kahunda mashaka na baya leo Komori ngio na mwenji leo Komori vanumra nzoende ngwendo nane kahula moroni ngwendo hahaya humitsa mihuli ngorambu ngwambo zivade ze signes za emergence mtukufu ze signes za emergence ye l'hôpital nge wa hwao yo signes za emergence ze l'hôpital za he Komori zikazoma ya sananga zendelea uzihazinga zendelea ila signe emergence ya hata joka wasuli 2030 na za sanga zjohuja ngwamine emergence ngamwi amin ngwaminukaze l'hôpital maarufu ne nzaila ila de za signes za emergence zanzo signe ngamwi amin eu jone saje mbabi rangu za habari zenu zijiri le serikali kwa tudhukuru kule chiswa chamaore ngombo isena faire classer je ya sere maore nswinjia haku parce que yonzia za diplomatie no miti diplomate shamfikiri ranzi 75 hata leo ile sualangilo harmale baraza la mawakala la dunia ya wa serikali haini wakati wenda yao ngwalambao walivumbua shamini binafsi ngamhambuka ya mimi miti jurist miti diplomate yawe hadisi shanga une point de vue haho kufaruma de swala hilo déjà ces institutions zi reprennent wa Komori ngamjibu ili wahamba hunuzisa ukaya serikali wale hansi na serikali koja le hansi shamiti diplomate miti le udonda alonu ne daneli discute wandu wao ngwao ahaku ngwao tati ngwao ndo jibu swala mani concernant les hamad des expulsions wazivumbua was expulsions zireprene wandu so rejeza wa Komori kwa ngwabo wa Komori wa lo mayoti wa rejeza wao Komori wala kwatimo hao mtukufu awalango mu hao sabare serikali wakubali wandu wa rejeza ye serikali wakubali
ngaro nangu aritisi wao imana rejezo abo nabo kubali serikali wakubali yo ndi mana boka suala hiyo yo nari hensize diplomasi wajibu hilo. D'accord. Mtukufu nyinyi nyandukanga msedao le muvance nyushinda nyekanga bo suala la bewa nyusubuti mlambia president ukayabana le suala linu ngajo rizingamanya haunyikam subuti mwaza amande suala hilo mfano kabati mru demokrata atende president kabati mru nyusubuti mbauso president mwambia ukaya le suala hilo ngarjo kabati mru liberal atende azali hata wewe hutotomwambia le suala hutotomuzisa joliji ashanga vumbo nyinyi maana nimwambia ukabona wewe wa mrwaji na jojo umuzisa ngojo sir local buna si ujo muzisa njo muzisa suala mona kao nge habe wa nyusubite mwambia ukatsola hilo si ujo muzisa haini suala si ujo mwambia izorfikiri yebo yero ye ouvert yakwelewa na tena yujibu wetena tanda tashawishi. D'accord. Ngarona we makati ya muso yanu henesa ye muwaheda ulaya rungo wao ngutodo hudiri ye amani no batima wa Komori de amani no batima wa Komori mwana Mohamed mwenye ngono kanga bujuko bazima tanke president Sambi ase president Sambi nge magubani de na gouverneur Salami ngo amino batima wo tanke wandu kwa juge wakabjendeni ubazima president yali hudili hana wakati unu ngwambo ngone soje fikira ho lesola hilo mtukufu lesola yoga mjo hijibu hauraji amani wongo simpaka bo ya uhabili shangu yeshelezi hizo sho amani wo ya Komori wongo yao shabwa javumboka yebanu wandwalo wanzombe magobani yabo kabana uka amani banga wandwalo magobani no nswameni owalo magobani wow wajua mana walo magobani ye mahakama ngajua mana wa hansi magobani shakwa tujujewa watu shabo yabongo uzisomru suala wekawi lazimu yuzise ye mahakama shangabo mahakama ni ya amini na ekahuzise suala mahakama ngwahambia na tsena ngabo wandu weka wemba huvumbwa wa majurist ngwa eka kabati unafiki ngwa johambia shamimi ranya wewe ranya usima ranya ini mruge nafikira hangwe seho ifubani hahe shaka bati mruge weka mimi binafsi ni amini mahakama njohenda na njia ndongo za mahakama ya mru ulo magobani eka mru ya wamru eka mru ya hibambuzi ekamra nsina hunjia ndogo za mahakama shingabwe santima yao tanke mru wa hemuvansi tanke citoyen ngaone fikraho ngaone opinion yao en tant que citoyen je fais confiance en la justice en tant que citoyen vous donnez confiance à la justice oui gamini ko aminif bon haku izi habari zijiro zinupiango niko wandu pia hata wandu wanataka wabandu wa muvansi wa ukawo kritike ye mahakama wewe ngo niko confiance opinion yahe mimi si abo kamini personnellement ngamniko mahakama ngamwaniko au aminifu mahakama haku mimi mdusilamu hamada sisonti haini mdokaonda bala range msohafu hakazo mhono yabanga mniko mahakama mniko yo msohafu aminifu yabukana hambandrabu kana wenzele ngudofanya hazi yangu afanye. D'accord. Yojone saje ruono mwanamsho hatu rahma ka umrimishi wa le daho la el maruf halisansielwa motifu kaya ha déclarer ses droits za kimro hazis ngono kaya jo arrivé haruma emergency na acte disons mtukufu hewa yonde heli wasoma yonde heli rahama ya hamba ukaha déclarer ses droits de loisir yengo noje ekahurejeza le suala ye patron wahe humuzisema na to wa rahma bansu amini kamrato jambo kanliwa ya baruha hazi ngabo zimba jina shande kaya problem etabu chezo des alai ya mtukufu voilà etabu zalai ya ngartungo huzishia ha upande uzima na kama nzo hukumu nganzo ushie zema wando waili ujo hukumu huishila rahma
huishilia wandu wasutene urahma ya huishilia wandu wakahumruma raha kabati mru wakahumruma ya mbambandongo yabo mimi hamande na mwambia ba kama mimi amini mahakama nsina ujo hukumu upande uzima ngojo rantiza ze nafasi sons rendera uzise yeshe directeur mo l'hôpital no hazi l'hôpital ye mtoa rahama hazini zabarid esela ngikarambari mtoa baha ha declarer zedro ngarjo hukumu ekari mtoa bafanya foti ngarjo hukumu shaka na ujo hukumu ezambani rahma no ndwa shaka ekahatolwa he motifu inu ngo condamner zabarizo mtukufu yeke motifu ndiyo ngabonga hon ngo condamner bekaze motifu ndiyo ngabonga mamodo ekai motifu ndiyo shamsu amin ukamwanadamu ufanya hazima hana maha hatujambo enda zaho bahamba ngamanzo ndiyo parce que manani sitinda le calma hilo woni sabanuka ya président Zali c'est un grand démocrate donc ngono kayo c'est directeur mo l'hôpital c'est ngo pianguzi jo mtukufu yetse ministre de la santé c'est pianguzi jo hauni kamwambia zabari zijirio bon yetse directeur de l'hôpital yetse ministre de la santé njamba kajambilwazo izoti zahe vale président hantima waziri mawaziri hantima directeur donc yakana engeye ndo ndanji yo mahala pia yabo haju hansi wandu wauza bari yabona hansize waziri wa hono hansize dhamana wa hospital ze haze za hao watsinjilo beka wanjilo ngojo ndo mbekeri hansi za bari yabo finalement ngo libo mapesa buri d'accord rono eukeniabira wafanya manifestation nulaya ya udénoncer ces actes pédophiles zijirio harumanti ya hatu mwanama mtukufu Mohamed Min le swala linu swala la opposition waoche parce que kabja mona nibala zabarin rima kujaniona stihala za kihan sharkaba shakumdu akazati ketemba mifulani ewa mkabala nyo mkabala pia guhakikisho kai manifestation ya yukeni la mkabala ba shokondo wakawana pedophilie silwa handani liko kabara e weekend ya bira rumwe manifestation kabala ya wana ne pedophilie silwa handani liko kabara shasi karenge bera murajikaza shangarizi wanonizo ngarwanonizo hata kuishira iso daula hansi komisu ilizifaye mahakama hondo yafanya ukaya wala wenda republiki wakahumba ambao kangwa none pedofili ngwanone pedofili ufanya kama wale wa hawaoche unwa hatusonsi haini mnungu wano hero hoya kabati mnungu wajalanse wa appel wala kabati mnungu mboka na angari wano nuwebo mingamina wana ngawe na wana ya wandu wa ule ukarna ujo wa nafasi shaini mnungu wano hehelia haini mnungu fanyole bunjiliwe la wano niyo hehelia onao ekaila apele lansewa ya ka republiki ngamfikiri la ikananzia mwendo mraji na rahana na pedofili yebo ulangiyo bala ngasina presque moi haini mfumbili chakeja ka republiki mtukufu mfano antuka wade wa pedofili singari wanunu wote nangari wanunu haimindu ne miho kwamba serikali mrenge le swala linua mwana mili hako yengo ni soje ze fikra hizi ngo ni soje sentima ya hizi za habari zilio pedofili hana wakati mtukufu ta ngo ni soje yoti ala wakaungio ya serikali haungio ya opposition mshanye serikali ni mjereyo za habari shakarja parombia mrukenda fanya pedofili shanyi nyide mjero mahakama nyide mjero yihana jujiri nyide mavamana ngamdejezela na habo mwanzo wangu tutalwe wale mahakama ngone waziri wa mahakama ngone majuji wala amin ye pedofili ngiyo wala yoke jandisa leo iyo ngiyo ranze mahasida ibamba leo ndo yaja wakabajaze réseaux sociaux wajaze liberté d'expression onungwa shindo ishon ondozi juwao shazila zikaujiri mwambo kabati negligence ya hema kama mwa swala hilo kabati negligence la zikaujiri ngasina lazima sebe baba donc yabo leo kaleo ngetungutsa hayire ngwe pedofili wakange fanyiho habaha yambwa ya hatu ashisha sikatsina mzima ya ngo bukhari bana baipe arumwe pedofili wala wandu marahia comme les autres donc iyo ijere ni suala ya siasa
hawire ndi haya party iyo ya hatu sonti wala sindo handani riwano niyo anzuani ya rais wa daula kuishia lance appel ya zafirize ndo no hukumwa hazihu hukuma nziro shakabati suivi mtukufu si yeze mahakama fanya hajuzi bale la tisuivi hauanzo ndo dusa riwa hukuma 27 personnes hukumwa juzi la tisuivi haukuja angalia si tamwadungu basi yabo il a c'est suffisant oui c'est pas suffisant parce que ça continue voilà il a mandoni ikamandisa engajobe ndata ni na yudo jiju d'accord ingo no seje ndamano jiro hono na wakati wa jusiza ukangebdo azali na lawe le swala ilongo no so na chemona matukufu ala muhimu halis mimi ngamrejezo yesu ala hwanrwa nsorejeze su ala wanuzisa banu ensia komori no ngiyo na unafasia katsamba unafasia sho shizungu shangyo na demokrasi leo ngamandamano ya lo Faransa haina fumbili haini fomonsi haini msuruaje ngafanyi hao azalina la d'accord azalina la olati eternel shaiba no azalina la werifanye ya zalingo hubali ya hindrini utsaho azalia lao ujeuni unishinde mimi na bangamia zali ili ni hudunge unonise zitendwa ziza zali ndio hudunge za unonise izo wewe ujofanya shika utsohima leo huna bazalina la hayo azalio enjoro lofu mujofa kwa mama si sonti henge wewe fulani ndongo unone sawo ukayeka azali hala wabalanga mjofanya hindi na lawe ngerjerambe tijabu nso azali kanza votewa nane makandida wala ukume na waili ini mruha balia mjarada hajaonesa ukakati votewa ngamjofanya leo nusu wajuha wa sujwa za bahindi na walohum wajamba ukaya na lawe baha na lawe hai nge lawa ni ngambalia ndongo hindrini mjemronese kazino kahala wangadromni kanizi eselar kensirangali ai shazinu warambia baishe kwa nauzifanya shazinu ngizo muhimu anizibirao donc mumono hama inu siasa ila mimi ula kumbi hau fete ya umsura ndongo hindrini sheila siasa tuna sentiment kwa ndolo balangwa ngwa kuzao nizijirio ne manangwa rebo ngebo kozao ngwa kozao harma upande ndau ngwa balia fano amade onisa ukangabo dictature yo d'accord ngwa onisa ndo ala kangabo dictature shanda ndo ambao ndo ndo Faransa walokomori kwa jazamba itsozamba ngwa walokomori kwa tsu yo walokomori ni sanzo manifester walokomori ni sanzo fanye ngwa juro mandamano komora kapita moroni arme kapita fanye hao haunga moze le swala ilonga mugodi mruhanda nushao nilo ambanga bafa abo leo ndo uzisa mruwe kaungu kubali d'accord shawo tso uziso wanzo ikeka batsfanya hata manongo kabatenge wo uziso mwenje jomba kauti nge wo uzisepara jomba yora ke jandisiwo basi demokrasi ngiyo komori ngojanda wo uzise wandu wenji wa opposition Mustafa Sedjenge komori razidange komori barwani ge komori no ananya kwatsi hunu ngwa mbao haruma ze tele ngwa mbao ezenda unesohenda iyo se normal yonde helia shangone ni sawa warongo ngatsingo ushiliwa ne mahakama unukau nge washilwa ne mahakama ikamdo hande leo ngwana ndo wa Jesu ala hiyo angamtrom na mbugu ya ikale obo mwanama kwamba ngefanya kaya inusias shahuja hunde ya mimi binafsi aya bama mjo na kushitake mahakama ya kuishilie bahunde shango ya ngwambao izwa ngweze ndau nesohenda shaleu walohunu lwandro na we dictature lwandro walohunu shango walo masiwani ngwambo kwatwiwa na hata ngori hakikisho mtukufu Muhammad mwingukaya wandro lokomori kwatwiwa nae ngamhakikisho yo sawa nekahuze mimi tuanza usiku nikapara mzima wala wause ema na warenga kwasa watawaja huno baraha
yabondu wao haini mndarenge kwa sa yatra ya jaulo hunu yabongu juo izenunga di reprocher parce que tu reprocher wana ndongo shangu nguji reprocher na ndongo yihindi museyi mambo alafanya zitendo watawa kwatu mambo ala kwatu tawazeze na bie mzima ulona convocation hondo mahakama rumandwa ye Hassan Hamadi ye Archimedi yendo wonsi pia wa zevoti zirelwa kwa jahunda ini mrugu juwe za tsonga ya tsuhunda ngujuwe za tsonga ya trawa wause suala hau wajerfanye deba ni wauzise ni mesuala yemana Archimedi wa trawa hindi ezo ji reproche wende fundi mwema wakasomesa arma universite orlona besoin ya holeo usomeso wana wajuhamba bana mtsahamdu kofungwa zabari hindi ngojuwe za tsonga bo mwana yabonda wonsi okay mwanama Mohamed naam arikarishia haruma media yatu inuyo haruma Mongoze FM Maître El Arif haonesoka yangu wajuao ye mundu ya tiregazo ye polisi ya tiregazo pourquoi taba batubula keti haruma swala lino Mohamed kama ngozi banda zo wari aba haruma swala iba ngamuzi so Maître El Arif swala bahamba ngujwe mundu ya tiregazo Maître El Arif Wajua mundu ya tiregazo ngena fanya hela kufanya na shitaki Maître El Arif yongyo sawa netsuya singare fei ambaye nu 42 milliards yongyo sawa ne fei ya zingara jabu ambaye nu inu ya food inu ya sand indeja abadi yango secret ni mnika au harmo pande huo hizo nchashi binafsi nanaji maana tsoshitaki inde ko hatsoshitaki sana maana tsoshitaki inde ko hamba gushitaki ya zale tseduse fei yambaye nu 42 milliards maana tsoshitaki na shitaki uju babo hajorande famille gazon service hajorande service enge hamba mndo atire gazon tsoi yemana wewe mtukufu Mohamed Mwinyi yemana serikali watu bwa kitarmo swala linende izabari ndi utsungu hamba serikali parce que yemana utsungu hamba yemana mahakama watu bwa anketi hindi badabu ketamba serikali ndi mahakama mtukufu voilà baye ende amrejezla na hamba yesela mitsifanya zia mahakama mitsimro mahakama yavuga ndio bale suala rendera uzise ya ministère de la justice ne ministère de l'intérieur eza barhindi RDD singa mjo bale swala lino de mwali uzise ministère sabanga rjo balie kanga rjo balie ko ndani nawe dasio komor rendera uzise mana msobua nyinyi kamje jo dwama uzise le swala lino eza barhindi amande namna warabia banukanga eza barhindi mwanzani wangu chingo kandasi nensila hatu sonti zendongo gaze shanyinga ni karibu amjo hishibwa hakurana rana ngasikaribu ngafikiri ngasikaribu la mvumbu aba hange karibu haku naye karibu yakaloka karibu ngarujonda razisi chakutujua zabaridi swala nuba tsubula nketao namba kamanza no mimi mrwa mahakama ya ngarujonde manaboka naje rudunganira uzisi ekakana amboka ngao dictature ngamjofungwe katsija kwabo d'accord ngarendao ngarionao makati yanu ngabo wangu waji declaro wenji arma candidat ya 2020 so alelongo lo soje mwana Mohamed yabo les alailo wangu waji declare candidat 2021 wenji wa wanafiki monsi amjo yabo wakati 2019 wakama candidat kwa jaka kama candidat ya manda ijoka wisa 2020 shawaka ujua ke manda ijoka 2024 minhum de mrwa mahkama ya karme sharia ya wan ya defende ye assise ya defende sharia haka hujua kwa 2024 ndo wajoka ukavoti yekaye wanzo mahkama wanzo election 2021 yabo nwaje warambiye baje kufanya kudeta bayo kudeta je kufanywa wasise reseda ula bonsi wafanya mahakama wafanye election sheka de sharia shiloko mori wakwe sharia ishu shandi sosh badiliwa ranzi 1978 haili sasho tso badiliwa
leo shibadiliwa shivote wa referendum ya ja majoritaire wandu wanuonsi ni mrenda tia candidature kwa jahunda yo ndeheli ya vote leo wajamba ukashe vala sharia shilashikashi sharishi sutene shaone soka wabo waze vote wabo kwanilo nabiye obo mwanama ukaya leo wabo kwa vote nizo iko jahunda pasema kiasi eze vote eze biltazi waziwa hiyo sisi ra jahunda enge waransize vote zire makiasi pia endea waziwa bahesa hiyo kwa kweli zi barujamba ukashabana mhirihibi afa barujamba wahibi shawa nambe makiasi wa jahunda kwa jahunda izo hula rawaza kwa jaka majoritaire ze vote zende ngeze asiz referendum hibwanilo ke jahibwa enge hibwa kwa jajonda makandida iwo unafiki wa ndambo 2021 kutuamini election ya 2021 hata mimi on doit déclarer shamba 2021 yome ngiamgo jodi wambe ukaze mfano enge 2021 yabeke lazima kiwandi sofanya kampanya harmwensi wao kabatsi harmwensi wao wazungu wao ngo Faransa wao ngo tuka kama kandida kwa Morinji bai kwa 2024 wao ngo tuka bala wedo ambe sima kandida ye ndo mdomwe konga wata utundwa shinga ziji watu ngo tuka kama kandida langu amone suka batatu jo shazi harmwe makandida harmwe atuka harmwe ndo ndongorenga za mikronga watu ndo shinga ziji minja promotion ngo shinga ziji non gawe confiant ne situation le Comori haku kutina sentimo kangabo kaondo kwa tukabati confiance yondo ende kabati confiance yombu ngo we ngone sokaya president ngujere nti president ngujere namna nchini ngujere ila lazima ijere ikanga bondo tsofanya confiance shayo mbu tsofanya mbu mwanadamu la majorité wa Komori ngwa adere fikra za ngwa adere fikra majorité walo kwa jadoka wa vote à 61% ngwa kwa jaka adere voilà donc là ça on vote à 61% ngwa adere ngwa majorité walo Komori ngwa adere fikra za alima mwazali ngwa adere tofare lo vote juzi za madepite ngeko jaka adere watu joka vote ondo jina wamboze vote za madepite zila ko confirmer élection présidentielle exactement mwana Mohamed Mwinyi ngaenda no timizula mpango watu ekanga una message ya mwiso wajotsaha uiweshe wanduka wongo manifeste yo harumaye haina weekend hunu la ya ujotsaha wambie je mwana Mohamed Mwinyi naam ngamina message mbili nanzo nibehe yahandaninga mwibesheyo wandu warumwale bangwe la Facebook le bangwe la Facebook lirende ha bangwe la bangano haini mru ngujo hapwa zamarahoni haini mru ngujo hambandrabu hamu ngujo kaza mru ndrabu hamu mimi ngambe hoji senanga ngamwambie wandu wekao ngwa vongo za mamilitera hawe tujeka wala mamilitera waja wahimi waduhamba izwanzao na usafi wandu na upangu za ngoni vanu haini mrunge na haki ya mbeze ndao nestohonda sibusi shamru katsina haki ya demu katsina haki ya kaze mrundabo simwambie wakati la kuandisa kaminga amine mahakama shaboni amine mahakama ngabombabiza ndongo bokonga mjoka zofanye wanu wakazo wandu zendrabo mwake tayari ewe joka za mrundabo rimjua ukanga rjo kwenda ho mahakama ya homjini ya konsi nde ajibu lesu ala la hezendrabo kazo mru banga badungu amba ukaya ngarimjua oni no ni mbuka tunjua ndungu ndrabu shahu njua kutunjua zile maudu bota samwa nini oja no we ngo ndambusha kutunjua jele kwa mhurambusha nsuruju ngwatsungo ujuha wazingara foto helino wazingara jabu mimi amjowe wende ufanja ashe namkera batijao nariste hilani
mfano tiono ndongo za jiri juzi za mwanamsho watu yakaudeziwa shatishe za hamba jana tena mndaka ndata ya mzaza he mndo ya mzaza mndo na mbabama hiyo si haki nariste hilal naristi nari bama nari kani ada yewe kari nda hata leo ngarutsula na uzenguo yabo hiyo si siasa yabo hiyo si rongo na wengi ngwambo ma revolutionnaire kado kaza mndundabo revolutionnaire kado tswa mrongo yo de handani ya bili wananyasi wendao republiki hauenda uhaini bahanu apel de Marseille wenda utijindao kamba fanya maandamano nwafanya maandamano yu haki ya hao shawasi nwa kera dhingodi ngohi wadora mbia ukaya na mkevano siriba la ndongo fulani rije ngaranzao mri aderi harumaze nongozini beka watu amba ukana sevonsi na mnike ile gari ba kamnika lo mjoja ulendesa ima mjoja kanga wena permi hawo mjoja ndesa izo msuziju iyo nde message ni wankao yotsi nyinji me wananya so wenji bala ngabori jula nao na mina ngabori rambula nao ngamwambia orjula nao ukayeja na jele oji namna je mtukufu waori rambula nao ngamboka kamkara dhimara mbambandongo rajo fikiri rajo kawani nyire mambo zenjeno shamtito damba na rohe sikaza ngo message yongo ngo tsahuone suka yake wa propose fikra ngamjuzirenga mtukufu ikazo njema ngarjore ngarazihele na notozi bala jozele he wao bazali butsa haini mruno na fikra njema ya hensi na tsobala jaheli boko nusu wakawa hele hajana baishi wardi warengi watu maboshoni na tsobala waje wajua mno okay. Watukufu wanzani watu kaurudunga harmo mpango hatunu hata mpakanda abo dori kaza ukifu mpango watu bazimana Mohamed Mwinyi kao imambro wa RDDC secrétaire général wa RDDC hunu Faransa umshukuria ya kubali ya hajara hadisi bazimanaye nyingari shukuri yaoni nyandu makauridu nga harmo mpango unu mumbele ani heri na baraka na unono mungu mbeni taufiki homa kazini hanyulio no mwambia nuka yewikeni jao nga fanya mpango wa saya na invite mnyo wa nyumeni abange do shukuri yani no mumbele yani weekend njema homa kazini mlio ahasantum marhaba mtukufu Mohamed Mwinyi washinda wa haja wajibu harmo mpango watu wa Mongoze FM hai masuala ya hatu marhaba ahasantum vive la liberté merci